Есть, которые пытаются объясниться, там, поговорить, да, сесть, в чем проблема, да, вот поставить вопрос ребенку, спросить, что ты хочешь от меня, да, сказать, да? Рассказать? Не рассказать, а объяснить. Объяснить свою ситуацию. Вообще если я хочу лучше өзімнің қалғанмен қандай қалсам уже болады. Мысалы мұнда болғанда біреумен мұшпен жаңағы нефттен аласың ба, жинің кетіп барады, ештеңе болып кетіп қаласың, мысалы қыздар. Бесін кетіп барады, случайно біреу алдынан шығады. Сразу бастыра. Последствия, да. Я выплескиваю следствие. Можно и трансформировать энергию посредством того, что понять можно. То есть, если есть какой-то конфликт, если в этом конфликте участвует дружба, короче, елдер тұрады да, оларға шықшы. Атынан тоғытыр. Как мне как Кыргызстанда жашап аткандан кийин обязательно символ түндүк. Түндүк еще калды. Кыргызстанда ушу түндүктүн астында биригип отурабыз негизи жана бөлүчкө тарттым, эки бөлүчкөнү калды. Эки элдин перемириясы и бөлүчкө как символ свободы жана мира дегендейчи. Бул негизи немеден жолган, жетелешпей аткан тарка бул ыкмашашпак, кереги жок. Анын оюнча не болгон бизде астында оштор болгондуктан жана өзбек менен кыргыздарды, балдар менен кичинекей баланы Кыргызстан жебелген таркан. Биз баарыбыз жерде жашайбыз да. Просто өзүбүз границаларды өзүбүз курганбыз. И ошол жака мындай жерди тартып койдук. Теңиринин мындай баары бири-биринин колун кармап турушат да. И как бы баарыбыз ошо ынтымакка келип бири-бирибизде жашагандай. Как бы это еще символ вечности славы. Могу жерден баштап тартсак, жок, мындай кетип келбейм да. Жок, монтпейли. Ну, жирный контур чуть другаче. Жирный другаче, наброс. Просто потек что-то получку на получку. Лучше уже надо посмотреть. Значит, кайда Önce bu işte korkar, buradaydı, seyret bakıyor. Ne Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям.
нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла, ла-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 ла. Emni alıvatsan ya akçanı. Basıver. Şunday basıver, azamat. Peki. Bunu sana ne oldu de? Peki de. Ha, tigiman bas türgeniyor canım. Çok. Bular Basıvatkanını görüp kaldı da. Biz baykoyatağız kanı. Bak kalktırma ya. Ne bak? Pop seni qayerda o'tirganingda kimlar qanday qilib bostirib kirib kelishdi? O'shani ayt. Kirib ne deşti? Ya. Bayroq ayaqdan ketdik. Ayaqdan keladi. Turaver. Следы от пули, да? Алар өзбектерден ешкім өлген жоқ. Қырғыздардан өлді. Бұл елдер олардың үйлері толқаланды, күйді. Үй менен адамдын жанын сурамды ешкім өлген. Автономия боюнча. Автономияда болганында сөз болчу. Аны ким чыгарды, эмне үчүн ошентип Албачадан атат? менин өзүм пикирим бар. Жанагы бизде саясий партиялар өнүккөн эмес. Классный улада ты.
Төртөң бирден, экиден ушундай жүгүргүлө. Чуркагыла кыздар. Айткыла баштагылды. Ялман тек. Полоскалар түшөт. Жок, колуңда эле отурат, колуңузда эле отурат. Ойлонуп анан мындай. Ана ата бери карап көрсөңүз. Жо, мынтип бурулбаңыз да. Эми жашооңузда кандай буруласыз? Мынтип буруласыз да балаңызды карайсыз да. Реально бурулсаңыз, реально. Алгады. Экиге бөлч. Кет. Мен адман алчы балам. Экиге бөл. Режиссер. Бес көз екі бөл бақсаңыз. Ортасын ачып көрсөтүңүз. Мына Не көрүп атасың? Дайнек көрүп атам. Данегин экиге бөлч. Болды. Башка. Настроениеңиз кандай Чынаржы? Бөл кандай экен? Кандай настроение? Ништяк вообще. Давай. Получается, я сняла именно этот ролик для того, чтобы вот люди же должны знать вначале, да, про душу человека, для того, чтобы общаться с этим человеком. Да? Азыр лодканы тартып алайынчы. Нанды кат. Документалкага дагы 1-3 кишиден интервью алдык.
Мен кечээ күнү Орозбек байке дегенде устарын тарттым. Кичине убакыт көбүрөөк болсо мен өзүмдүн оюмдун туу чокусуна жетмектимин деп айтам. Акеңен отурат да башка эсиңиз сөзмө буралап атам. Буралаталы. Бычак ичинде. Бар. Бычак. Бычак барбы? Эмне колдон жуасың? Бул жана эмеде кийикке баргандагы камчылары. Мен азыр Таластан биринчи орунду алган жоргонумду атам. Бул камчы. Жана кийикке чыкканда максат кызыгат да, бир салып кетесиз азыр. Азыр мен жоргону минип алып Бишкектен мындай чыгып берем, силер чыгып бериңиз. Макул. Силер байларга ат үйүн ташыганбысыздар го? Катышым бар. Kеттіңбі Бішкекке? Iya, ben o kamçı kazanırsan kamçını versem gündüz çıkıp durup bulayım. Азыр. Ажо, ал аялдардыкы да, эркектердики барбы? Эркектердики болот анда. Не жазып атасың? Кана уруп көрсөңүз? Эмне? Gördün mü balam? Оңголгонуң жүзүңөн эле көрүнүп турат. Канча адамдын көңүлүн калтырганың такта көрүнүп турат. Эме кыласың? Ойлонуңуз. Болбой атыр, мага келбей атыр. Сиңбей да. Көрдүңбү дейт. Көрдүңбү деп мага мондай көргөзөт. Өзүңүз караңыз. Көрдүңбү?